O-RSM tu abasayikhulumi. Siyibonile phela ivideo ngeweekend. Awuvuma uthi sa yangena inkunzi. Hayi bathi abalandeli hayi asikho njalo thina. Sifuna ukukhuzana. Anisayikhuluma madoda. Awula selidikile madoda iqhawe madoda. Dade uyababona ke? Awula dikile madoda nesuthi liqhwa kahle kanje madoda ligqoka isudu madoda. Anisayikhuluma Red Nation senithule. Yabona nizinkunzi engibambatheni. Niyayimbambathi into nina. Niyayimbambathi into. Hayi siyibonile. Ukuthi njengoba sikuthanda ukukhuluma kodwa siyibonile. Asidikile iqhawe lathi yasambeni. Bese liphuthuma emshadweni. Kamfo bayasambeni. Wemntu. Anisayikhuluma madoda. Niyambambatha. Hayi sibonile ividiyo ladikile iqhawe kubala nangama danger tape. Isiteje njani